turabasuhuje kandi tunabasaba gukora subscribe ku Meza Sport mwe mwese mukunda gukurikira ibiganiro byacu. Muri update z'uyu munsi rero mutwemeye duhere mu Rwanda. Muri update dufite zihuriye na shampiyona z'i Burayi, duhereye ku ikipe ya Arsenal, ariko Arsenal y'abagore abashampiyo bo mu mupira w'amaguru w'Abongereza ubu tuvugana imaze kugera ku kibuga cy'indege i Kanombe, aho baje mu biruhuko ku bufatanye na Visit Rwanda hagati y'u Rwanda n'ikipe yo mu Bwongereza. Nyuma yaho imaze gusinyisha Martin Zubimendi, noneho ubu twaje muri Arsenal y'abagabo. Ubu tuvugana miliyoni 12 z'amapaundi kuri Christian Nogard umunya Denmark. Tayari Arsenal imaze kuzirekura. Dusimbukiye muri Amerika y'Amajyepfo, muri Brazil, muramuzi ni David Ancelotti, yagizwe head coach wa Botafogo, ikipe mu gihugu cya Brazil. Muramuzi uyu David Ancelotti yabanje muri Real Madrid, yongirije se ku mikino kandi baduhaga yabaga imeze neza cyane. Mu Bwongereza haravuga inkuru ya Thomas Partey nyuma yo gutandukana na Arsenal. Ibirego ari gushinjwa noneho byabaye byinshi cyane, birimo no guhohotera no gufata ku ngufu. Ibi ni ibyaha bivugwa ko byabaye mu mwaka 2021 2022. Mukomeze kumusengera rero abashe kubikika cyane ko buriya kuba imbere y'inkiko atari ibintu bakwifuriza buri umwe. Ngayo nguko. Mu gihugu cy'Ubufaransa turagaruka kuri celebration ya Ousmane Dembele aka Dembouz nyuma yo gutsinda igitego. Muri celebration yakoze isa neza niyo nyakwigendera Diogo Jota. Imani muhiruhuko ridashira kandi mutuza heza. Ousmane yatangaje ko kwaro guha agaciro ndetse n'icyubahiro Diogo Jota n'umuvandimwe David Silva. Ibi biri gukorwa n'abakinnyi bagiye batandukanye mu mpande zose z'isi. Mbappe nawe nyuma yo gutsinda igitego cyiza cya bicycle kick yabahaye icyubahiro. Ndavuga Diogo Jota ndetse n'umuvandimwe we David Silva bapfuye bazize impanuka mu gihugu cya Espagne. Tugiye mu gikombe cy'isi cy'amaklabu kiri kubera ku mugabane wa Amerika, murabizi ko kigeze haryoshye. Byatangajwe ko ku mukino uzahuza Real Madrid na PSG, umusifuzi azaba ari umunya Polonye Simon Marciniak. Bivugwa yuko ariwe uzaba uri mu kibuga hagati ari kusifura. Ngiye ku rwange ruhande navuga ko ari finali ije mbere, kandi murabizi ko uyu musifuzi nawe ku ruhande rwe atoroshye. Rero mureke tuzawuhange amaso. Tukiri muri Amerika kandi ku mukino Bayern yahuyemo n'ikipe ya PSG ndetse ikaza gutsindwa ibitego 2 byose ku busa na PSG, nayo ntabwo yari yorohewe cyane ko yarangije uyu mukino ari abakinnyi 9 kuri 11 ba Bayern. Ariko ntibyabujije gutanga isomo rya ruhago. Ibi byaje no kuba inkuru nabwo hibazwa ukuntu ikipe y'abakinnyi 9 batsinda ikipe y'abakinnyi 11 bose. Ibi ariko mutwemere tubirekera aha tuze kuri iyi nkuru. Murabizi ko habayeho skandal aho Musiala Jamal cyangwa se Jamal Musiala, kubitewe nuko ushaka kumuvuga, yaje kugira imvune yadukanze twese aho twawureberaga. Ubu abaganga be bamaze gutangaza ko ashobora kuzagaruka mu kibuga nyuma y'amezi 4 cyangwa se 5 mu gihugu cy'Ubufaransa. Tugarutse kuri PSG kandi nyiri ikipe akaba n'umuherwe Nasser El Khelaifi yatangaje ko Ousmane Dembele Dembouz naramuka adahawe Ballon d'Or bizaba ari ibibazo cyangwa se amanyanga, cyane ko uyu muherwe yivugira ko uyu musore we yabikoreye cyane. Aya ni Ameza Sport. Ndabibutsa yuko ushaka kujya amenya cyangwa akurikirana umunsi ku munsi update z'amakuru y'imikino, update zivugwa mu mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, yankorera subscribe cyangwa byaba ngombwa akanasharinga. Naho butaha murakoze cyane.